Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda yang soleha, yang cantik-cantik. Masih semangat nggih? Selamat pagi bapak-bapak nggih. Nggih, untuk menyekat waktu kita mulai nggih Bu nggih. Lah niki kok rodok sepi, personilnya kemana ini Bu? Rewang. Oh, sami mawon nggih. Sami rewang nggih. Nomor urut 1, insya Allah yang akan tampil grup Hadroh Al Barokah dari Desa Dadirejo. Nomor urut 2, grup Hadroh Nurul Jannah Desa Trikarya. Ya, rombongan Ibu Umi niki nggih. Nomor 3, grup Hadroh Rodotul Jannah dari Desa Nusa Raya. Nomor urutan keempat, grup Hadroh At-Taqwa dari Desa Sriwangi. Kok niki enten Desa Sriwangi Bu nggih? Penasaran mboten Bu? Niki nggih niku tamu undangan nggih Bu nggih. Dadi ikut memeriahkan acara Gebar Sholawat teng Karya Maju nggih. Tepuk tangan kepada grup Hadroh Al-Taqwa dari Desa Sriwangi. Nomor urut 6, grup Hadroh Libasul Taqwa dan nomor urut 9, grup Hadroh Mas Nuha Desa Nusa Maju ya. Pak Lilis keri-kerian baik. Nomor urut 9, grup Hadroh Nabi. Nomor 9 nggih. Oh, nomor urut 10 yang terakhir. Hubu Nabi. Opo grup Hadroh Hubun Nabi dari Desa Sukanegara. Niki nggih harap maklum ki jenenge kok lali nggih, padahal grup Tiambak loh. Masa niki personel baru nggih Bu nggih. Alhamdulillah Sukanegara punya generasi baru. Niki Hubun Nabi nggih. Kula ulangi malih nggih Bu nggih. Nomor 1 Al Barokah Desa Dadirejo, 2 Nurul Jannah Trikarya, 3 Raudatul Jannah Nusaraya, 4 At-Taqwa Sriwangi, 5 Libasul Taqwa Dadirejo, 6 Assalam Karangsari, 7 Al Asfiyah Nusaraya, 8 Al Hidayah Kutosari, 9 Mas Nuha Nusa Maju, 10 Hubun Nabi Darussalam Sukanegara. Nggih mengkoten mawon acara kula wangsul di panitia. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, halo. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal alam wa ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir yang kami hormati. Wa hadratal mukarram, pengasuh pondok pesantren Darus Saadah sekaligus Rais Suriah Nahdlatul Ulama sekecamatan Belitang 3, Bapak Kiai Komarudin yang sempat hadir yang kami hormati. Kepada Bapak M. Usman selaku P2 UKD yang kami hormati. Kepada Bapak Kepala Desa Karya Maju beserta stafnya yang sempat hadir yang saya hormati. Kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang Muslimat Belitang 3, Ibu Miftahul Jannah beserta jajarannya yang kami hormati. Kepada Ketua Ranting Muslimat Desa Karya Maju, Ibu Nyai Zainul Karimah yang kami hormati. Kepada pimpinan PSHT yang kami hormati. Kepada seluruh ketua ranting anak ranting Fatayat yang kami hormati. Kepada Bapak Haji, Ibu Hajah, calon haji, calon hajah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh grup hadrah sekecamatan Belitang 3, rahimakumullah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka gebyar sholawat triwulan muslimat sekecamatan Belitang 3. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka rutinan triwulan gebyar sholawat sekecamatan Belitang 3, di sini kami sebagai muqaddimatul dengan bacaan umul kitab. Semoga dengan harapan bacaan umul kitab nanti mendapat keberkahan pada acara siang hari ini. Walirida ilah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karomati awliya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil singkat dan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Nyai Zainul Karimah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lana ma'al Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa alaihi ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ullatihi wa dzurriyyatihi annahu ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'alamihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yahsuruna fi zumratihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين. ثم خص الأحضار إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين ثم خصوصا سيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sembah selari Mbah Muspan kakung putri binti Hawa semua selari Mbah Walimin kakung putri binti Hawa semua selari Mbah Jarma Sukito kakung putri binti Hawa sembah selari Mbah Rahmat kakung putri binti Hawa semua selari Mbah Antarma Pandut kakung putri binti Hawa semua selari Mbah Manto Soloitan kakung putri binti Hawa semua selari Rahim Mbah Warna Sindul kakung putri binti Hawa semua selari Mbah Rasijan bin Hawa semua selari Mbak Mestianto bin Hawa semua selari Pak Untung bin Pakar Sabarti semua selari Pak Wardini bin Basare semua selari Bu Sunarsi binti Hawa semua selari Ibu Utami binti Hawa semua selari Mbak Tari Benda Kagum Putri binti Hawa semua selari Mbak Harti bin Hawa ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga selari Pak Solehin bin Imam Sumati semua selari Mbah Mariono bin Imam Sumati semua selari Mbah Sukiman bin Samarja semua selari Mbah Sukat bin Samarja semua selari Mbah Yatno Soekarto Kakung Putri bin Hawa semua selari Mbah Sokol bin Hawa semua selari Mbah Satibi bin Hawa semua selari Mbah Parmi Bendo bin Hawa semua selari Mbah Sis Parti Bendo bin Hawa semua selari Mbah Suramto bin Hawa semua selari Mbah Jumali bin Hawa semua selari Mbah Suparman Ibu Weci bin Hawa semua selari Mbah Proyo Sutresno Tukiman Kakung Putri bin Hawa semua selari Mbah Sarono bin Hawa semua selari Mbah Marmo Putri bin Hawa semua selari Asabendrawan bin Basipan semua selari Deni Purnama bin Basarjana Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى أرواح هذه مجلس صلوات في قرية كريمة خاصة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga selerahi sairin jami'il ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semoga selerahi amba'ana wa ummahatina wa jantadana wa jaddadina wa ikhwanina wa ulamaina anna wa yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi din wa dunya wal akhirah lahumul الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
جددوا إيمانكم أكثر من قولي لا إله إلا الله Hayyum Mawjud لا إله إلا الله Hayyum لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول